Midolon do Rumi Amiat 祈祷每一天。Mifalit ku kawas do Haradeng no direng 上主改变自己的心意。Sarikaka mapulung 平安。Malazai kita a milayap do suar no kawas 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I kasalakan dulu dosa atsefang sepat kusafau atusir suarsa saka sawar hando no tapang kuya harateng ningra 这爱都比得够精ra都 finauran ningra 沙岸。出埃及记第32章第14节说，于是上主改变了心意，没有把原来要加给他子民的灾祸降在他们身上。Salikakaau mamatefuz aza ko miliangai do suar no kawas a jirarawai a tamlau 你告诉他O nano ulah no faluzue ku kawas ami falis do harateng no direng ami hpur do rarau no tamlau atau mi paorib do ji rarawai a tamlau 悖逆上帝命令而犯罪的人原本要遭受惩罚，但上帝因为爱而改变心意，赦免人的过犯，拯救有罪的人。Midolon kita 我们同心祷告。Tabangau dalam ikansya kami tunika talamaan no ulah iso I tamianan o ji rarawai a tamlau ujuran iso ko lengan a wawa ji Yes Kristo ami urung to raraw niam ami paorib I tamianan saka farizen ako ko tatihay a pinangan ami pacuay to ulah iso 主啊，感谢你对我们有罪的人有无比的爱。你差遣独生子耶稣基督担负我们的过犯，拯救我们。因此，我们也应当改变自己，来回应你的慈爱。Pakai ni I dalam anay angangan nutabang ji Yes Kristo a midolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。